Ya noma ngalwazi lo kodwa ngiyalwazi lwemali ngiyalwazi lo laselutho lokugcina lokuthi ngake ngamcela ukuthi khona sikwenza eceleni. Musana ukudlala ngabantu. Okay, mfethu sifuna ukulungisa la. Uyalazi leli lemali ukuthi wena kunemali oyithathayo kulo 1200 enavumelana ngayo ukuthi mayigwaza ukungena le emsebenzini uzothatha uzothatha u500 ukuthi uzokwazi. Yebo ngathi sifika esafuna umsebenzi ngamchazela ukuthi la kungenwa kanje vele. Ungenwa kanjani chaza phela ukuthi kumele kube khona imali ayikhiphayo uzakwazi ukungena. So nale mali futhi ayenzi kumina ngedwa nakhona nami ngizosazodlulisela sihliphelana abanye abafowethu sibambisene nabo siyosini. Khona abanye abantu nayo kule shele ka 1500 abaphatha abazi. Yeah bengakho ngithi asoyikhulumela ngala eceleni lento ukuze abaphathi bengene. Oh kahle kahle wentelela abaphathi. Okay ma ufuna silungise lento. Uyabona manje Gata ngibona abaphathi babafo. Just a few moments guys. It's gonna come back just now. Mfethu ngiyacela lana ngoba ngithi silungisa isizwe ngisilungisa isizwe kwangempela sidlala. Usisi uyakhala uthi akayedwa ne more than 7 le mali uyayikhatha uyakunika wena usuveza ke iqiniso ukuthi njengamanje uyayikhatha le mali uyikhatha nosibani. Yebo kusikhatha nabanye abafethu esibambisene nabo la ngaphakathi kodwa ke abaphathi abazo okwethu kodwa nakhona usisi kuyimali le ezeyikhokha isigaba esithize kugcina sekufikela ekutheni useyaba khona kodwa kwakwento mhlawumbe uthatha lapho inyanga mhlawumbe ezo8 kuyonyakeni kanje. Usisi uthe kumina seniqeda unyaka la. Yebo. But ukhokha lo 500 njalo ngesola ngesonto thina la. Njalo ufuna 500 lo. Simazi ukubenzana. Kahle le mali mhlawumbe ibe lapha makuthiwa bangithatha semtshaya bengathi mhlawumbe akakhiphe noma u5000 yabo kube kahle. So ngokubona imali abayiholayo ngathi nayo kwayona le mali sihola imali ngesonto bahola 1.2 incane le mali udlulile u500 udlulile u500 sikulo 5000 if wena uthi wena ufaka umuntu ngo5000 emsebenzini uthi yena waqala ngonyaka odlula ungena but wena ukhokha labo 500 zonke insuku zonke amasonto. Cha bengimbalela mina ngizombalela u10 months ozohlala so 500 rand so 5000 lo 5000 esoshena lapha beze besegcina ondlala isitokofela ngeimali zalaba zabasebenzi ndala itokofela la kona noma ngekho kodwa kuyindlela ukubafaka emsebenzini khona nawe uyabona manje siqhatha lezi zintshebo zamasulumane manje zigcwele lana ziyakubuka usuhlazekile kanti sizama ukufonela drop ifone uthi uyitshela ukuthi ngiyadlala mangithi angidlali ngisuke ngadlala.